Just imagine. फ्रेंड्स, रोमन्स अँड गोयकार्स, या आठवड्यात असे कितें घडलें की ते बिलीव करपाक खूब डिफिकल्ट. प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग उलयलो, आपूण जावन उलयलो आनी टोटल 1 वर 14 मिनटां 16 सेकंड उलयलो. प्रायम मिनिस्टर अड्रेस्ड अ प्रेस कॉन्फरन्स ऑन फ्रायडे. ही इज थर्ड इन द लास्ट 10 years and is fifth in entire life. And as usual, Prime Minister surprises us, shocks us, amuses us. Finally, the silent mode has changed. Just imagine. आज हम यहाँ पे आए हैं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को फेयरवेल देने के लिए, लेकिन मीडिया वालों प्लीज़ उनको ये भूले से भी महसूस नहीं होने देना कि ये उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है इन एक्टिव पॉलिटिक्स. आ गए मनमोहन जी आ गए. Just imagine. First of all, I wish you very happy new year. Each and everyone, each and all, thank you very much for coming and giving your precious time and lots of time to attend PM's press. He is still, 100 kilometers per 10 minutes. Please keep your phones on Manmohan mode. Silent mode. Ladies and gentlemen, let me wish you all a very happy new year. Ladies and gentlemen, please, this needs applaud. PM breaks his silence after 10 years. Okay. First question goes to PTI, Press Trust of India. Yeah, Mr. Rupesh Samant, please start your question. Sir, can Narendra Modi be a Prime Minister? Do you think Narendra Modi will become Prime Minister? Is the wave in favor of NDA and AAP? Well, I have indicated in my opening remarks that I am not going to be a candidate for the Prime Ministership if the UPA were to come back into power. I think you didn't get my question, sir. I'll put it this way. Do you think Rahul Gandhi can become Prime Minister? Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate. Rahul Gandhi for presidential. Next question goes to the representative of Lokmat. Yeah, Sadhguru Patil ji. Yeah, please ask your question. Hello sir, this is Sadhguru Patil from Lokmat. Sir, are you retiring from active politics this year? Is this your farewell press conference? Well, it's too early to... Even we think so. It's too early, sir. Okay, now next question goes to Shweta from Deccan Herald. Yeah, please ask your question and ask in within 2-3 sentences. Make it quick. सर, इस साल भी इफ़ी गोवा में होगी. सनबर्न सुपरसोनिक जैसे उपक्रम गोवा में आसानी से होंगे या उन्हें कठिनाइयाँ आएंगी सर? आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री जी? Well, what is going to happen in months to come, I would not like to speculate, certainly not in this forum. अच्छा सर, यूपीए 1 का कार्यकाल अच्छा खासा था. यूपीए 2 में कांग्रेस पर बहुत कीचड़ उछाला गया. 2G 3G कोल ब्लॉक. आज कांग्रेस की ऐसी स्थिति किसने की है? हमने ये बर्बाद करके ही छोड़ेगा. ये बर्बाद करके. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन टू दी रिप्रेजेंट. यस, माया भूषण नागवेकर जी ऑफ ANI, प्लीज आस्क यू अ क्वेश्चन. बॉस, आपको देखते ही 2 लाइनें याद आती हैं. प्रियंका चोपड़ा बड़ी क्यूट है. प्रियंका चोपड़ा बड़ी क्यूट है और आप बड़े म्यूट है. आपको शॉर्ट में MMS कहा जाता है. अमेरिका ने तो इकोनॉमिक स्लोडाउन को आपका नाम दिया है, मनमोहन फेज ऑफ अमेरिका. ये आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं, बोलते क्यों नहीं है? जहाँ तक बोलने का सवाल है, जब भी ज़रूरत पड़ी है पार्टी फोरम में मैं ज़रूर बोलता रहा हूँ और आगे भी बोलता रहूँगा. मैं बोलूँगा, मैं बोलता रहूँगा. मैंने बोला है. ओके, 5 4 3 2 1. Next question goes to the Hindu representative of Hindu. Yes, Prakash Kamath ji, please ask your question.
Sir, we have seen in past senior leaders of Congress like Digvijay Singh, Shashi Tharoor, Jairam Ramesh talking nonsense and giving weird comments to media. Was it a ploy to tarnish the image of Congress party purposely and finish the prospects of Rahul Gandhi as Prime Minister? I'm sorry, I'm not able to comment on what you are referring to happening. नेक्स्ट क्वेश्चन. आता जायते जाण विचारा रे, काय म्हणला कोणी विचारा, स्टार्ट करा. सर, आमच्या गोंयांत रानडुकर गवेरेड्यांची भरपूर कत्तल जाता, तेजेर तुमचें कितें मत? वॉट इज युअर टेक? रानडुकर is a national asset. Every effort should be made and will be made to protect this precious animal. सर, क्या आपको लगता है कि 2014 में एनडीए की सरकार बनेगी? I have full confidence that the next Prime Minister will be from एनडीए? coalition, and that without discussing the merits of Mr. Narendra Modi, I sincerely believe that it would be disastrous for the country to have राहुल गांधी as the Prime Minister. No more question, please. No more questions. Stop. Just imagine. मांद्रेकर सर, एज आर्ट्स अँड कल्चर मिनिस्टर, प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंगान UPA सरकारा तर्फे प्रेस कॉन्फरन्स घेतली, तेजेर तुमचे कितें कमेंट्स? एज आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर म्हाका जर कितें दिसता आहे काय म्हणून जर विचारशी जाल्यार म्हाका दिसता सरकारान एक व्हडली चूक केल्ली आहा. म्हणजे लास्ट स्टेजीर उलोवन म्हणटा तो UPAच्या लास्ट स्टेजीर. अरे इश्टानो, सध्या गोंयान मोदीच्या सभेची जय्यत तयारी चल्ल्या. मेरशे शेतान शेतान न्हू, मेरशे ग्रावंडार भव्य असो मंडप घालपाची तयारी चल्ल्या. पूण वन्स अगेन BJP हॅज शोन द्या हिडन अफिलिएशन फॉर विजय सरदेसाय. लास्ट टायम तुमकां दाखयल्लें की BJP आपल्या प्रत्येक सभेक घोशणाबाजी करता तेन्ना भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, भारतीय जनता पार्टीचा विजय असो, विजय असो, विजय असो. आणि आता तर त्यांच्यानी मोदीच्या सभेचे नावच पळया कितें दवरला तें, विजय संकल्प रॅली. म्हणजे विजय सरदेसायाक भितर हाडपाचो संकल्प करपी रॅली काय कितें ही? बाय द वे, आप पार्टी आता खूपशे जाण आप पार्टी जॉईन करूंक सोदतात. रॅमो, ऑस्कर रिबेलो, डीन डिक्रूज आणि हुज खूप जाणांनी जॉईन केल्या. डॉक्टर ऑस्कर, यू हॅव जॉईन्ड पॉलिटिकल पार्टी आप, सो यू लिव्ह डॉक्टरिंग. सॉरी, डॉक्टरिंग इंग्लिशीन कितें भलतोच मिनींग जाता दिसता. सॉरी. सो यू लिव्ह नाव प्रॅक्टिसिंग ऑपरेशन्स, मेडिसिन्स, हॉस्पिटल एंड ऑल. You can never run away from what you are. That's a good news for us. That's a good news. Okay, tell me, doctor, what is Azad Maidan for you? It's a wonderful platform for many of us to express our views. सामको कोर आप मेंबर सारको दोतोर. आता खरें तू कोर मेंबर खंय आसता आप हेजो दोतोर. आता तू आम आदमी पार्टीचो मेंबर आणि लीडर. हांवूय एक आम आदमी. As far as I am concerned, just an ordinary member of AAP, and in any way that I can help. Yes, yeah. Can you help me? Can you help Aam Aadmi? I am Aam Aadmi. Doctor, give me free treatment. No, doctor, give me free treatment. No, doctor. I think that is where we are making the mistake. You will take fees from me, doctor? From your friend? That's the whole idea. कसंच मरे फ्री ट्रीटमेंट दिवपाक पळयना. आम आदमी अरे पण हांव जर तेच्या तावडीक सापडत जाल्यार फ्री ट्रीटमेंट न्हू, म्हाजें ऑपरेशन तर जरूर करतलो इतलें म्हाका खबर आसा. शुअर स्टिंग करिनाल्या बरोबर. हांव केन्नाय चिंत्ता जर आयचो यंग जनरेशन आप जॉईन करीत जाल्यार मागीर त्या ग्रुपाचें नांव कितें आसतलें? सिंपल, वॉट्स आप पार्टी. बरें, समजा आप पार्टीन BJP बरोबर मर्ज केलेलें आपणाक कोएलिशन केलेलें जाल्यार बाप. आप पार्टीन जर तृणमूल काँग्रेसा बरोबर मर्ज केलेलें जाल्यार ताप. आप जर शिवसेना बरोबर मर्ज केलेलें जाल्यार साप. आप जर MGP बरोबर मर्ज केलेलें जाल्यार माप. आप जर काँग्रेसी बरोबर मर्ज केला आतां दिल्ली म्हणजे काप. आप जर NCP बरोबर मर्ज केलेलें जाल्यार नाप. आप म्हणटा पळय ती खंय येता म्हणजे एडजस्ट जाता. आय विल रियली टेल यू द डिफरन्स बिटवीन
AAP and the Congress leaders. No. This is really not Congress bashing or something. बरें हांव सांगिना तुमकां चल हांव सांगिना तुमकां लुईझीन फालेरो स्वता सांगतलो चला पळया तुमीच पळया. हांव आतां चोयतालो बाब शांतारामांगे iPad. It's very small. But I have also got another. This is a very small card. But it can hold the records of the world. Forget about collectorate. It can hold records in the world. हांवें आनी कितें सांगपाची गरज आसा? iPad. Okay, this is again not Congress bashing actually, but we caught the new president, John Fernandez, state president Congress. He was smiling and laughing too. Just see this visual before going on a small break. We'll be right back. Just imagine